Welkom by ons bespreking oor die oorbrugging van die gaping tussen bemarkers en kliënte. Om hierdie verskille te verstaan is noodsaaklik vir die skep van effektiewe bemarkingsstrategieë en die verbetering van betrokkenheid deur pogings in lyn te bring met kliëntebehoeftes en perspektiewe. Bemarkers moet navorsing prioritiseer om kliënte se voorkeure, behoeftes en pynpunte te verstaan. Hierdie kennis maak dit moontlik om bemarkingsboodskappe en produikaanbiedinge aan te pas om beter aan kliënte se verwagtinge te voldoen, wat 'n meer geteikende en effektiewe benadering verseker. Die aanneem van 'n kliëntgerigte benadering behels deur empatiese kommunikasie te gebruik. Deur aan te spreek die kliënt se behoeftes en emosies, eerder as net produkkenmerke, bemarkers kan meer betekenisvolle verbindings skep en kliëntebetrokkenheid verbeter. Dit is van kardinale belang om kliënte terugvoer deur middel van opnames, resensies en direkte interaksies in te sluit. Hierdie terugvoer help bemarkers om strategieë aan te pas gebaseer op werklike ervarings en te verseker dat bemarkingspogings in lyn is met kliëntevoorkeure. Die gebruik van data-gedrewe benaderings om bemarkingsveldtogte te personaliseer, kan die gaping tussen bemarkers en kliënte oorbrug. Die aanpassing van boodskappe en aanbiedinge vir spesifieke kliëntsegmente verhoog relevansie en doeltreffendheid. Die verskaffing van duidelike en relevante inligting help kliënte om die waarde van 'n produk of diens te verstaan. Doeltreffende opleiding bring kliënte se persepsies in lyn met bemarkers se bedoelings, wat beter begrip en betrokkenheid bevorder. Die bou van sterk verhoudings deur middel van konsekwente betrokkenheid en ondersteuning is die sleutel. Vertroue en lojaliteit verminder misverstande en stem kliënteverwagtinge in lyn met bemarkingsdoelwitte, wat 'n meer harmonieuse interaksie skep. Ten slotte, die oorkoming van verskille tussen bemarkers en kliënte behels begrip, empatie, terugvoer, verpersoonliking, opvoeding en verhoudingsbou. Die beleining van strategieë met kliëntebehoeftes lei tot meer effektiewe veldtogte en verbeterde tevredenheid. Dankie dat u aangesluit het. Ons